mina uking manizokwenza imisakano la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane ngisancane angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu kodwa MC Gwajo la ukhona khuza lenyoni yakho leyo 2+2 khuza lenyoni yakho MC Gwajo khuza lezi inyoni zelokhuzana ze engane zakwethu kuthiwa abantu abaningi ngesikhathi ke uKing Bhaka eveza amafayela noma ke etshela abantu ukuthi hey lento yeNyoni TV eyavela kweNyoni TV ya 2+2 isketch ke ngana kwethu kuba umdlalo osigcawugcawu noma kuba umdlalo okuyiwona osunguliwe wase ke wenziwa wayiqinisa njengoba ke sazi ukuthi uGwajo wabuyela lapha ku Dr 2+2 esewumuntu ogulayo ngane wethu angifuni uphola kakhulu isikakhulukazi eyintweni eyithinta ozakwethu ngicela ukuthi ngizokuwena njengoba ke useke wayibona ivideo ukuthi ngempela isketch noma ke kukhona la eyiqinisa khona King Bhaka ukhuza uDr 2+2 ukuthi akaphume ekeshini akadayise inkomo ayiphilise ngakho lokho okuyikhona ubeke esenquma ugwayekade ukuthi ke make kwaqhubeka kwenzeka into efana naleyana uyobe ke esevula amafayela akhe uDr 2+2 ungcono ngoba usebenzela ngasekhaya dana sekhaya ivideo ya King Bhaka iyalandela emva kwalo mjikelezo bathi ubani bathi angazi u2+2 or something bathi angikhulume ngaleyo nyanga we madoda cha nathi into engizoyisho ngicathi naleyo nyanga ngoba ibonile abantu belisha igama layo na into engizoyisho mina ke ngikwazi ukubona yonke into azukubona yonke into lenyanga bathi angixoxe ngayo umfana nje omncane umfana omncane obezisebenzela le emakhaya yabo obeyisebenzela emakhaya eyisebenzela futhi abantu basemakhaya kwase kufika ke abafana be social media base bem-introduce i-social media yabo bathe mabem-introduce kanti vele uyisebenzela emakhaya ubeyigangela njengabantu basemakhaya nabantu esebembonile bebuya zama ukuhamba nama-channel abanye abantu nane yakhe i-channel but engathi shu eyigangela njengalabo bantu la so umfana omncane nje kwakuthakatha lokho athi uyakuthakatha kwayibona akakwazi ukuthakatha kwakulapha futhi akakwazi ukulapha kodwa uyayidinga imali ngenhlanhla ke ngoba uthe ukufuya ke inkomo unazo ke inkomo kodwa kuse umfana omncane ungamboni nje begqokisa umuntu omdala kwathena umfana omncane at the end of the day so ngoba lo mfana omncane ke balasheme akakaza ngisukele mina abantu abacelile bathi bacela ngikhulume ngaye mina bengithi ngeke ngize ngikhulume ngaye because into yabo isuke yafaka nalabafana laba be-TV ekuthiwa iNyoni TV yabo laba abafana basebenza ngecontent laba beNyoni TV basebenza ngecontent nje yabo content sometimes bayayakha sometimes kube icishe ifanayo icontent nje basebenza ngayo so babe sebeqhumana uma sebeqhumanile kwase kuplanwa isketch kwaplanwa isketch ke nalo yamuntu ekuthiwa u2+2 isketch naye wajabula ke kuthiwa uzotrenda ngale sketch deep down nje akho MC Gwajo wayegula deep down nje akho zilwane akho umuntu amthwalise kuthiwa zilwana nabantu isketch ngiyamkhuza ke lo mfana engimshoyo ngithi u2+2 ngithi ngicela iyeke le angakafuni ukugcila kakhulu kulento engishoyo icelwa abantu ngabathembisa abantu ukuthi I will always respond to i-call yami into engizomcela kuyona ukuze abone ukuthi ngiyazi ukuthi sketch ukuze ngiyazi ukuthi sketch ngizocela ukuthi inkomo zakhe akazidayise athola imali angadlali icash ngenkomo zakhe ngimnika iclue nje lapho bese angifuni ukugeqa amagula ngiyowageqa ama egoloza amagula but okwamanje nje ngisamtorchlighter ngifuna abothe uyingane engakanani
2+2 la ukhona ngicela abafana bami 2+2 nawe MC Gwajo nani bafana beNyoni TV ngicela ningaphinde nidlale lesa sketch ngoba siba confuse abantu leso ukuthi khona ogulayo khona begqilaziwe khona othakathayo amasimba yonke le nto le ningaphinde bafana bami nidlale le nto uma ngabona abafana beNyoni TV belapha ka 2+2 beyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kina angizobadedela manje bengabona uMC Gwajo elapha yaka 2+2 eyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kina phela umuntu awumjezisa ungamqala ngewarning iwarning 2+2 deep down kwayiwena uyazi ukuthi yonke le nto ebuzwa abantu la kumina uyazi ukuthi ayikho yazi ayikho but angifuni kube ngathi ngilwa nawe ngithi yeka sekuthintwe mina phela manje ngoba lento ibuye ikhombisa ukuthi njengoba ngasho ngathi mina ngimela abantu and njengamanje mina uking manizokwenza imisangano la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane ngisancane angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu kodwa MC Gwajo la ukhona khuza le nyoni yakho leyo 2+2 khuza le nyoni yakho khuza le nyoni yakho MC Gwajo khuza lezi nyoni zelokhuzana zelokhuzana zeNyoni TV khuza lezi nyoni lezi khuza nani MC Gwajo angakafuni ukukhuluma kodwa bengakhuluma wena kuyazazi uyicelebrate wena MC Gwajo ubig kade usebenza nezinyanga mase ngikukhuzile mfana khuzeka ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe ngiphazamisa umsebenzi wenu khuzeka mfana wami khuzeka mfana wami wena 2+2 aphinde nje sikubona udlala lesiya sketch beke wasidlala kobe usungisukelile ngeke ngilongena emsebenzini wakho kakhulu ngoba uwenzele emakhaya uyidilela nabantu basemakhaya ngeke ngene kuona mawungangazi wena 2+2 ngibuze kulabafana beNyoni TV mawungangazi ngibuze ku MC Gwajo mawungangazi ungibuze koSiguja ngizongithola ukuthi kuba but ngeke ngivele nje ngisuke ngidedela amabhomu amangaka ngaqalanga nginikeza inotice because kunabantu abazidididi ebese beqala ukufuna ukukholelwa ukuthi ngileya sketch siyiqiniso amasimbe sketch lawo khuzwa yimina amasimbe sketch nidlala amasimbe sketch angazi noma nabona ukuthi lemhlabeni umphakathi uyilima yini umphakathi manje nibuya nikhohle ukuthi yimina omele umphakathi la ufika ungasa understand because lento yaka moya isegazini kimi ngiphendula abantu because ngeke ukuthi abantu bangicele baze badlule ku100 bonke betha ngikhulume ngalento ekuthiwa kunenyanga ekuthiwa 2+2 baze badlule ku100 base ngiyathula ngeke ngize ngithuka kodwa na abantu nje abacela ngicela bangilinde njengoba ngithi bangaphinde basenze lesa sketch beke basiphinda ngiyohlala ithonto nani ngonichazela ngize ngimchaze into ebengafuni ukuyizwa ngalo yamuntu lo sengimcheke ngayo yonke indlela umdlalo umfana omncane futhi zona inkomo unazo inkomo ngazi ke mhlawumbe ukhona uzothina omunye khona ke uVictor Ndlala uthi khoma king uthi khuluma my king ngicela unginike ithuba wevoice nginike ithuba mfowethu sibabheke ukuthi ithini comeback beke basidlala esinye isketch ake basidlale bethi bayangigcwalisela ake isuke iNyoni TV lapha ake basuke MC Gwajo baye lapha ake asuke uyena unyanga lo 2+2 athi uyasiphinda nenkani isketch ngeke ezwe ngami akayenze lonto akayenze behlakaniphile kodwa bakhuzana ukuthi nya mabethi nya nami ngizothi nya mabeqhubeka kodwa mina abantu nje mina ngifunde mina kuze kusuka umuntu athwala ikhanda ayolahla imali yakhe komhlaba yalikana ngoba nakhe idithwe isketch umnikazi wesketch akaphumela obala asho athi uKing Bhaka uyadakwa akasho athi ngiyadakwa akasho athi ngiyadakwa noma asho nje athi ayikho lento kaKing Bhaka akasho kanjalo khona nizobona akasho ma ukuthi ubusuze waya wena la okwakho phela nawe lo
futhi ngiyacela abantu ukuthi uma sebegaxelile la begaxela khona akona umsebenzi wami ukulandela imali owagaxela ngayo enyangeni mina ngikhiphisa inyanga imali size wayinika wena ngiyona impatha phela mina ngingakukhanyisela ukuthi ungakwenzi mawusuze wagaxela ngeke mina ungizwe mina ngithi ngiyokhiphisa inyanga imali ngoba ugaxelile wena uzofike kumina uthi waro joy inyanga osibani bana ngihambe hayi ngiyona phela inkabe mina ngicela ngakufakela ngona mafuna impatha nangisikisi ngiyona impatha kodwa nje mina kwami ukubhekisa ngetorchlight bese nawe ke uyabamba mangabe uzokubhekisa uyitshethe uclever masugaxela uthi uzobiza mina hayi ke 17 mina baba loni ukulakho phela yabo so nje asibambeni lana ke manje